The chin pulse zau to lengai tu nan di lak nan kut kanin tlai chan na thong ni kul le thum Sikpar ni kul ni kwa Zaanlei Thawngchim nak chan kan phan than kan chim ding mi thong tlang tar cheu khat na chu Rezwa khopi chu chinral kap tang tri phu ni an la ke chinral kap kota a chang Operation 1027 hi alam kipin kan dir kam I tha kan pek ok asi tia NUG President Zaanlei Thawngchim ni achim Sagaram Chinjan se khopi SSC World Cup sakhan vial te PDF ni an lak di chang Thawngchim na kan thak changlai marat farm ball ka se Chinram kul matupi peng rezwa khopi chu CNA shwai mi chinral kap tang tri phuni ni hin November ni kul ni kwa singa an lak kho tia thai ase rezwa khopi SSC World Cup sakhan chu November ni kul ni ruk in CNA CDF Zautung CDF Zauphei CDF Mara CDF Lautu CDF Sen Thangle CDF Holngauram ni an ka I ni hin November ni kul ni kwa jing le sumilam pasha shonga an lak kho tia thai ase ZZLMS Operation min bun in chinram kul Zautung mun ram rezwa khopi ka daunak chu alwan cha November ni kul ni ruk in kan rak thok I ni hin November ni kul ni kwa jing le sumilam pasha shonga kan lak kho tia CDF Zautung in tran baw ngai tu pakhat ni da chin pause a achim Rezwa khopi chu aning pi in chinral kap phu kota chang shiam nam jai ma chat song kan la kho nain azat belte ngal asari lau chun ka da una kong he pe tlayan ra kap lain thi le hliam zat thu ngal thu asiri lau cha a thong fiang hetling da in than kho than kan ni swam lai tia CDF zo tung in tran baw ngai pakhat ni chun achim Rezwa kho chung ka da una ka chun CDF zo tung ral kap pakhat le CDF Marara ka pakhat ni ramle mi phuncha nun nak an pek tia achim chap rezwa ka dauna khi afa ronga niza November ni kul ni riazal le similan pathum le minute thlainga a SSC World Cup ni van longin bom an thak I in cheu khat song an rok chun Zaanlei similan panga shonga rezwa mi ma palek sakhana van longin bom an thak thana in twal chung sham tlai phu a hliami an lau tia CDF zautongin tran baw ngai pakhat salai dani ni achim CNA shwaina ken sinram kol chung khopi cheu khat sur khwa naring makui jinnu webula ri khodar lailen pile rezwa khopi na chu chinral kap tangri phuni an lak kho chang Chinram kul lailen pi khopi a okshwaina chatein akal kho nak dinga CNF CNL CDF marani an torel chu ma liau tia thai ase salai chetni ni chun CDF Marashwa nakin hun ma hum him nak le upadi ning te in rian tran kho asinak dinga CDF Marahe an torel chu ama nak kong chu kong le lailem pi khopi ukshwai nak chu anma lailem pi khwami nhani an ukshwai te lai nak kong achim SSC World Cup ni lailem pi sakhan an sung lo nak dinga fighter chu vaisha nak tlom lo an mani vaikul le vai kwa bom athak tia CDF Marasan in thai ase marani chwa le mun ram di Marani chwale mun ram di lak chu CDF Marakut tanga a di changi ukshwai nak rian jong thok kho asinak nga CNF CNA he chei mai nak an ngai nak kong chu chankar lak mararam council trambaw ngai tu ni achim lailem pi khopi laklana chankar lak mararam council tanga local council paruk ansari local council in khote som thum shong khote ukshwai nak council an rakser lailem pi khwa ka da unak ronga khwa mi na chu an in lo an sam tak di I mun ma then hlim nak to di nuwa chankar lak mararam council jung chu lailem pi a hun asila I maram hun dam vel tian ukshwai lai nak kong mararam council trambaw ngai tu ni chun achim Sagaram chen kale peng janchi ong SSC World Cup sakhan ka dauna ka World Cup play ruk an thi hlei sari an tlai na shiam ngan telin shiam nam som thum jong an lak tia NUG Ministry of Defence ni an than alwan chia November ni kul ni khatin kul le thum tiang kale peng janchi ong sakhan chu kale peng kom battalion 1 4 5 battalion 6 kale peng pakapha peng kom John Phu SR4 CDF KKG CNDF le KRDF phufat ni an raklak
chu sakhan ka da una ka tun SSC World Cup play ruk an thi I play sari an tlai na siam ngan talin siam nam som thum song an lak tal chung siam tlai phu in ral ka pakhat nun nak aliam I pariat hliam an pu ve tia NUG Ministry of Defence ni chun an than Current Niram Kuloi ko kopi Roman Catholic biak in Christ the King Cathedral a SSC World Cup pol chu hun an khwartia People Spring Media ni achial SSC World Cup pol hi Christ the King Cathedral biak ina voithum tiang hun khwar an rak team sang I November ni kulani rukzana 130 sham nganim biak in chu an ka I achung khu song arok tia thai ase biak in chunga hin RC Father Russia le ador mi minung som li leng shong an November ni kulani saria SSC World Cup pol chu biakina an kali in ka an shot ya loiko RC trambang ngai tu ni chun achim RC Father le Russia na chu November kul sari sana an chuak khawna in SSC World Cup ni pakhat nu pakhatin cheklat nak an to na tia an chim loiko Christ the King Cathedral biak in chunga hun an khwarmi hun akhwarmi SSC World Cup hi som nga shong an si tia twal chung mi na sanin thai ase Sendram kul chaklaya Shyam tlai tangti bu thumni an thokmi operation 1027 hi alam kipin kandir ka mi tha kan pek a hautia November ni kulani rata to mi NUG meetinga NUG President Duale Silani achim NUG President ni chaklai Shyam tlai tangti bu thumni an thokmi operation 1027 hi alam kipin kandir pi tha kan pek a hau pina kan tel chiao a her tlang chung Shyam tai ni ral an tuki te nak an mu mi hi pawdo thlenna khlotlin khe a khat chupina sham uknak asham bong ding ral adau tu pau chu tha kan pek a haunak an haunak le dirpi an hernak kong achim operation 1027 ni alang termi thil pakhat chu ral tukteka khatle khatlung rwalte intantri achatnak akan mu sakti in president ni chun achim SSC World Cup chu azai le pawin an sung chang nuwa tuluk Myanmar karlak mi phunrem lo nak chwa ter dengin rian an tran na kongsang president ni chun achim SSC chu an ma miak nak le rum nak asimi thil pau ral chatein an to angam I ram chung zonga mi phun pakhat le pakhat pina biak nak le rem lo nakin an kan to taw nak kongsong achim chi Sagaram chen hu malin peng swepi e khopi jotwal chungshan tlai phoni an la kho tia NUG Ministry of Defence ni an than alwan chia November ni kulani khajing le chumilan paruk shonga hu malin peng swepi e khopi chu twal chungshan tlai phoni an ka in November ni kulani ni Zaanlei chumilan paruka an la kho tia thai ase chu ka dauna ka chun twal chungshan tlai phoni swepi e khopi chu an la ki SSC World Cup pariat an tlai na shyam nam zai muzat song an la kho tia NUG Ministry of Defence ni chun an than Munram kul chei me yo peng chong ni khwa sakhan le SSC World Cup tha sang chap ding in akal mi World Cup le ramring ngak ra ka BGF pol chu tol chung shan tai phoni an ka nai BGF shwai tural boino chaya telin World Cup play khat an thi tia nagani phoni phungning tein an than November ni kul ni sari ni munram kul chei me yo peng chong ka le khwa sakhan in chong ni khwa la ya akal mi SSC World Cup Brigade 22 Brigade 44 Number 4 training achwak mi phule Ramri ra ka BGF phu pol twal chungshan tai phu Federal Wings KNLA Battalion 16 le nagani tangtri phu nani an ka na tia thai ase November ni kulen sari chun similam thai ni a kapni kar ka dauna ka chwaki SSC World Cup play na thimi an tamruanga chuni Zaanlei similam pali le cheu shonga World Cup pol chunu antol SSC World Cup pali chu an shyam nam che in mi pi sina ani fon tia thai ase chuka dauna ka chun SSC World Cup play in ral boy no chaya telin World Cup play khat an thi I shyam nam play nga an la kho twal chung shyam tai phu in World Cup pakhat ni nun nak apek ve tia thai ase Loiko khopi lak liaw ka dauna ka tha sang chap dingin akal I me se pengin akir mi SSC World Cup pol chu
karen ni tangchi phuni andoi nai ka deuh nak achhuak chu ka deuh nak achun SSC World Cup pakul an thi I pakhat an tlai tia karen ni sham tai phu khe e thong sapna KNIC ni November ni kulani riat sana an than karen ni ramkul me se pengchung SSC World Cup Brigade 55 Brigade 66 pol chu November ni kulani nga a phasong penglai an kir I November kul sari inia karen ni tangchi phuni andoi na chu ka deuh nak achun World Cup pakul an thi pakhat an tlai pira sham nam zai muzat song an lak kho tia an than chu SSC World Cup pol chu loiko khopi lak liaw ka deuh naka thazang chap dingin akalmi an si tia an langter loiko khopi ka deuh nak chu alwan che November ni hlei thum ni in thok asi ni hin tiang kap ni kar ka deuh nak fa ruanga SSC World Cup lein thi le hliam an tamiral tuk nak van long an man pina thazang chap dingin World Cup tam ngai an thla na tia an langter chi Sagaram chen jamu pengkom jamu peng India Myanmar ram ri chole nak lampi chunga a ummi tanan khwa SSC World Cup sakhan le humalin le jamu kar tanan chung he khwa kar I a ummi meite World Cup UNLF sakhan chu November ni kulani ni le kul le thumnia kan lak tia Koki National Army Burma ni November kul sari nia an than Koki National Army Burma le Jamu pengkom PDF tangchi phunhani November ni kulanin hi Zaanlei Thawngchim pariat shonga sian ni sham tai phu SNA le pisochi pol ni shambunin an umnak tanan khwa sakhan chu an ka I Thawngchim pakwa shonga an lak sham nam zai musat song an lak kho tanan khwa in ming thum shong a hlat mi meitera kap UNLF sakhan chu November ni kulani thum Zaanlei Thawngchim parukin an ka chan I chu ni Zaanlei ya kan lak kho tia thai an lak kho tia thai asim Meitei sakhan chu thong hi le kongkul liao khan SSC World Cup thei pinakin Myanmar ram chunga shambut mi sakhan ase lamkam ke pa gate an to e sham shamin phaisa an kholton abikin kuki mi phun chu a hlein an search sat ngai na nol ngai nak lak nuin SSC World Cup he ifon in PDF song an ka leng mang na KNAB ni thilphur nak mo jo pathumin sham nam akhat tein an phur I an tlai mi na SSC World Cup sian ni World Cup le meitei World Cup pol song motoin an kalpi na tia tanan khwatwal chungmi pakhat ni Erawadi Times a achim SSC World Cup ni November ni kulani li ni tanan khwale muted khwa awan long mangin ka deuh nak an twa rawanga inzan ni lenga umnak tanan khwatwal chungmi chu khwa chwa takin an sam di I Phailin Seti Mandro Sutale nana umo khwa in twal chungmi thongkhat leng chu a himnak muna an sami an kir khawri na lo tia thei asim Sagaram chentan se khopium SSC World Cup ni an tha an chhuanak le an ship naka an man mi palek sakhan chu PDF ni hin November kol le kwa sing leya an lak khopi chungum SSC World Cup sakhan di lak an lak kho changte thei ase chan se khopium SSC World Cup ni ABPB ka an sia mi sakhan chu November ni kulani riazan sumilam pashal palai khat le chewa an ka I November ni kulani kwa jing sumilam paliya sakhan chu an lak jing sumilam panga shonga SSC World Cup ban long ni aka nana kong PDF World Cup ni People Spring ka achim chan se khopi jung tampia hun akhwar mi SSC World Cup chu November ni kulani ni a PDF ni an rakka na I adong nak big atang mi an sakhan chu ni hin November ni kulani kwa sing laya an lak tia thei ase SSC World Cup sakhan ni ahlana PDF ni ka an rak tim chang kau na in chan RM lo cha an rak kap khawlo atu hi mun ma then hlim nak an twa liaw ase I SSC World Cup zong ni van longin ka deuh nak atwa chwa ma kau tia thei ase Tutan kan Thawngchim nak chuma vial hin kan dong ter ri lai nandi lak chunga kanilom tuk shingshan kan YouTube channel the Chim Post TV channel he subscribe kan to pyak re chaw dingin kanin som na